باش خوندەکارن هێجا جارێک دێ ئەم بوەرەنێ بەردەوامیە پرتوکارە فایازدا ئەم بێجارێ گیان دەمابووریە بەردەست دەمابووریە بەردەست چییە و کەنگی تێبکارانین فۆرماوێ چی و میناکن سەر و هەڤۆکن لەسەر دەمابووریە بەردەست دەمەکێ شخوا ناوێ دەمابووریە یعنی دەرباس بوویە لێ دوێ دەما گۆ دەرباس بوویە ئەو کارێ گۆ تێکردن بەردەوامێ لێ کەرا گۆ چێ بوویە کارێ گۆ چێ بووی بەردەوامە میناک تبێژێ دبوویەرێن گۆ لە قامشلۆ دەرباس بوون تبێژن دوێ دەمێ دێ ئەس دچووم شامێ ئانگۆ بوویەر لەڤر بەردەوام بوو و چووناتەژی دوێ دەمێ دێ ئەوژی بەردەوام بوو تە نەسەکنی تش بۆ بوویەرێن قامشلۆ نەسەکنی چووناتە بەردەوام بوو بەڵا خە بتنێ دڤر دێ وەکی تەقاتع وەکی یعنی هەفهاتنێک چێ دەبێ گۆ بوویەرێک لەڤر چێ بوویە و تقالا بوویەرکیتکی دوێ دەمێ دێ ئەو بوویەرا دوێ دەمێ دێ سەکناندن لێ چێ نەبوویە یعنی بەردەوام بوو هین دمەشیە هین کار خەبات دهاتن کردن ji bo vêna em demabûriya berdest bi kar tînin jixwe demabûriya berdest beşik ji beşê demabûriyê û forma wêna jî heye forma wêna wek cara din me kirin li gor lêkerên gerguhêz û li gor lêkerên negerguhêz em ê bên li gorî lêkerên negerguhêz forma wêna şîrove bikin li gorî lêkerên negerguhêz kirdeyê me xwerûyê beşê pêveberê ji vir dest pê dike qirtafa di yan pêveka di rayeka demabûrî ya lêkerê qirtafa kesane her wiha wê li gorî çi be wê li gorî kirde bi ji ber got kirde xwerûyê em bên bi mînakekê zelal bikin mînak em bên lêkera ketin bibin ez ketim yan min ket helbet ez ketim ji ber got lêkera me negerguhêzî naxwe em ê kirdê xwerû jêr deynin ez te her şeş cînavkê me yê xwerû karî binivîsînin şûna kirde de yan jî navdêrekî binivîsîn ew navdêr divê çawa bê divê xwerû bê ez qirtafa dê rayeka demabûrî a lêkera bingehîn ketin rayeka demabûrî ji xwe em radicin va her du tîpan wê bimînî ket li cem me paşê çi tê qirtafa kesane herdem li gorî kirde ji ber got ev kirdeyê me xwerûyê qirtafa ez çi yê im ez diketim duwê demê dê ez diketim ger em cînavka xwe biguherin tu diketî hûn diketin ewa yek jimar ewa yek jimar diket gelo çima me qirtafa ew nenivîsand çima qirtafa ewa yek jimar me nenivîsand ji ma fêmeyê û em dikarin binivîsînin jî lê dema te dibêjî ew dikete bala xwe bidê çi qas giranî ket ziman dê ew dikete gelekî bar li lêkerê zêde bû ji ber giraniya wêna em qirtafa ew nanivîsînin ji ber giraniya wê qirtafa ewa yek jimar em nanivîsîn anha tu cînavka xwe bike ewa pir jimar tê bêjî ew diketin qirtafa wê me nivîsand bel ji ber got qirtafa ewa yek jimar giran li ser ziman ji ber vê yekê em qirtafa wêna nanivîsînin em bên lêkerek dibibin raketin em mînakê xwe dûrî hev nabin ji bo nîzîkî hev bin ji bo hûn zanibin çawa cudahî çê dibê ez raket min raket helbet ji ber got lêkera me negerguhêzî ez ra di ketim gelo çawa çê bu ev lêker bara xwe bidinê de me got lêkerên pêkatî bi pêşgir lêkerên pêkatî bi pêşgir tiştekî berî xwe qebûl nakin tiştekî berî xwe qebûl nakin berî her tiştî tê nîvsandin ji ber vê yekê wê ra bê pêşiya qirtafa yan jî daçeka di di û rayeka demabûrî û qirtafa kesane li gorî çi li gorî kirdeyê xwerû tenê guhertina got çê bû ev ra hat pêşiya di ji ber got lêkera pêkatî bi pêşgir pêşgira wê berî her tiştî tê nîvsandin em li gorî cînavkin cuda bibin tu ra diketî
او را دكت بلا خبتني ديسا قرطافة كسانة او يك جمار من نيفيسان جبرگو گران سر زمان جبر ويكي من نيفيسان ديسا هن رادكتن پرجماري قرطافة پرجمارية ما نيفيسان امان هابين اوانا لغوري ليكرين نگرگوهيز بون ام بين لغوري ليكرين گرگوهيز وميناغنا وفورما وينا شيرو ببكن لغوري ليكرين گرگوهيز فورما ويچاوا چيد بي كرده ما ويبي بالطوان دي برسر ويهبش بر ليكر گرگوهيز او برسر ويخروبي ناخوي ليكراما لغوري وينا بي كشاندن پشتي وينا داچكا دي يان قرطافا دي ورايك آدم عبوري لزيدة دبي وقرطافة كسانة لغوري چل في دمي لغوري برسر جبرگو برسر ما خروي ميناك ليكرا خوارن من خوار يا از خوار من خوار ناخوا ليكر چيه گرگوهيزي ناخوا ملغوري في فرمي بكشينن آنهاوي كرده ما طوان دي بي برسر ما ويخروبه امي بين بكشين دي بيلر كيدي داچك آده رايك آدم آبوري آلي كرا خوارن خوار هوانا جيد كيوين ويبي من خوار قرطافة كسانة لغوري سيف ما أنا الفرجي قد ما قو هجر اف سيفين هان يك جمار بن ويبي بوكي قرطافة أو يك جمارية ناخوام قرطافة وينا داناينن جبرگو قرطافة جناف كاوا يك جمارم داناين لي هجر سيف ما أو پر جمار بن من سيف دخوارن دفرده لغوري قرطافة تين آسكرن هجر تا قرطاف ننفيسان دبي ناخو اف سيفا تا بحث كريه سيف كتنيه هجر تا قرطافة پر جماري نفيسان دبي ناخو اف سيف چيه او پر جماره گلك سيفن پر جماره ام بين بحثا نينيا دما بوريا بردست بكن بيبچ آواي چه دبي نينيا دما بوريا بردست نيني دمي بوري بگشتي بالكاريا قرطافة يانجي بيفكا نا بيكتين ليد دما بوريا بردست دي او نا دكوشونا چدي او نا تي ولپيشيا داچكا دي تي نفساندن اهل ويدر كي جبرگو اف دي ندا چكا دمان هاي گو تي كفشونا وينا دي لپيشيا او تي نفساندن ام بين دسبه كي لسر وامينا كي خواه كار بينن پشتی وینا ام بینی جامعنا کن جدا و هوا کن جدا ام بین بالا خو بدن ویمینا که وقتی تبیجی از دکتم تی بین اینی الکردین وقت مگود لپیشیا دتی دینی تی بیجی از ندکتم از ندکتم چینا به تراجده و تنینی تی خشونا وینا دی بوی آوائی از نکتم تدم كامل جهرت اوانا بو دما بوريا تيدي ناخذ دويت دي بهيلي وتشكي نخشونا وينادي اف دي ما دينيني البيشيا وينا زيده بكي از ندكتم تو دكتي تو ندكتي هن دكتن هن ندكتن او دكت او ندكت او دكتن او ندكتن هاگر لي كرامه بيكاتي بپیشگر بي اما ویلی کریل وردینن و امیل سر کار بکن میناک از رادکتم اما بکشینن و اما بکن نینیه بالا خو بدنی جبرگو مگود پیشگر بری حمد شده نیفساندن ناخواه نینیجی برياوينا ناي نفساند ناخوي نينيجي هره پشتوينا وي هفوكا ما چاوا چه ببه وقتيت بك نيني از تي پشگري بري حمشتي ديني را
ومەگۆ نەینی بەری د تێنی فساندن نە تێدەینێ پشتی وێنا تێ بەردەوام بکێ دکەتم ئەز ڕانە دکەتم کەنگی دوێ دەما گۆ دەرباس بوویێ ئەز ڕانە دکەتم دەبێژی دۆ هێواری ئەز ڕانە دکەتم هین وێ چاغی دۆ دێواری دەزانە دکەتم ئەو ڕاکەتنامی هین بەردەوام بوو هزر و ڕامانێ من فکرێمە هەبوو ji بۆرۆ ئەز ڕانە دکەتم ئەبێ لێکەرێک دوو ببن لێکەرە ڤە خواردن میناک شخوا لێکەرە ڤە خواردن لێکەرێک گەرگوهێزێ و پێکاتیە بە پێشگر دەمان بکشین مێلگۆری بەرەسەرێ بکشینن تێبێژێ من ئاڤ ڤە دوخوار من ئاڤ ڤە دوخوار دەمان بکن نەینی پێشگر بەری هەر شتی تێ نیفساندن شتی پێشای نای نیفساندن نەینی بەری د تێ نیفساندن نەینی ئەوەی نایە پشتی وێنا ئەمێ لێکەرا خۆ بەردەوام بکەن وێ ببێ چل جەمە وێ ببێ من ئاڤ ڤە نەتخوار من ئاڤ ڤە نەتخوار ئەف دەمابووریا بەردەست بگشتی بوو li gorî lêkerên negerguhêz forma wê na cuda bû li gorî lêkerên gerguhêz û mînak jî melser dan we û me neyîniya wê na jî ji wer şîrov vekir bi vî awayî em giyan dawiya xeleka xwe îro û bimînin xêr û xweşiyê.